Na kraju filma, čudnim sticajem okolnosti, spletom okolnosti, ja pričam o Makedoniji, zemlji u kojoj večeras ljudi možda, ako me gledaju, želio bi da im kažem da misle na preferencije jednih drugih, da sačuvaju to sunce koje je na njihovoj zastavi, da se sunce na makedonskoj zastavi nikad ne ugasi, da vječno sja, da ti ljudi pronađu razum, da ono najbolje iz sebe daju, da nikad ne dođe do najgore.